tuntruma hian Eiruk thubuaiah MLA le atho puite thiam lo an channa chungchang le lengpui airport chi thana chungchangah Guwahati High Court Aizawl benchin Mizoram sawrkar hna in safia tura ati na thren khatte kan soidona amairo chu tunlai tlang hrilengin minman ve maumaya do thu samin o a clear theidon lova initiate thiamna kan ngen na sa e Mizoram chanchina agoi khatna ningeya ngai thei thil thleng a oma MLA nilai Eiruk thubuai nei hi alom nual to thina MLA nilaya Eiruk thubuai thiam lo changero Mizoram history alom ngai lovangai ani karma sajir topni July ni somni pani sang ni le somni pani khan tu vanal en moya Special Judge Prevention of Corruption Act chuanin SRPC Act number 2 of 2019 thutlukna ti chuakin BJP MLA nilai mek pu bidi chakma le midang som pani te chu Eiruk thubuaiah thiam lo chantir anni a July ni somni panga sang ni somni pani khan shremna order ti chuakin pu bidi chakma le midang som pani te hi kum khajel tang tur le cheng sing khatheu poisa choya shrem anni pu bidi chakma hi minister polo ni to thin ania ani hi CADC ya CEM lo ni to ani bok Congress Party atagin BJP Party azoma tuna hian BJP Party tiketa MLA nilai mek om chunani hethu boy hi pupidi chakma hian BJP azom malamdaya thil thleng ni en tuna BJP Mizoram President Bimek pu vanal muakan BJP State Unit Secretary ani laya BJP minga Governor nena complain athe local zel nia soi ania tuna hian BJP hmalakna chu an MLA ni mekin tuar chhota ani ati thei ome ko thutlukna trangalan danin Under Secretary to the Government of Mizoram, Department of District Council and Minority Affairs chuan Superintendent Anti-Corruption Bureau a kumsang ni som paruk khan FIR the lutin thubuai zialu ania thiamlo chantir takte hi Amar Smriti Chakma Adikanta Chungchangah Parimal Chakma Susen Chakma Taranisen Chakma Sushil Kumar Chakma Chitra Kumar Chakma Buddha Lila Chakma Ajoy Kumar Chakma Buban Kumar Chakma Dr. Bidi Chakma Mohan Kumar Chakma le Amit Kumar Chakma teliin kumsan hi som pathum atranga sang hi som pariata Chakma Autonomous District Council membera thantlin tevek ania Dr. Budadan Chakma phichu kumsan hi som pathum MLA electiona tuichong bial atranga MLA a thantlin ni in kan seit ong khan MLA thanlung bera khan BJP atranga MLA thantlin omchun ani thu boy hi chui ani trantira chuan Budalila Chakma le Ajay Kumar Chakma te chu puji nga hian an telvelawa amairo chu investigation atranga landanin Eiruk na hian an film longenia alana wangen achui tulam chuan thu boy hi an siam sak vele tani thu boy chui tu KSIO Inspector FN kunga chuina report atranga alandan chuan sumjing pen hi awai in cheng awai bel chekhat noi somthum pasari sing khat za somli pariat ania thiamlo changta te hi kota thu zofi anila hian puna chu an pomlo thu an soina in masonna na thona tura sumron kal noi za chuang za chu bial chung mi puita tan thilpoi modanga an man thu an phalova apoi ta berlai ro chu danin aphu danga Governor phalna lama salova chu tiang sum chu an lo po pen vengon nalai chone The Mizoram Autonomous District Council granted rules sangni le pathum bo chiadalian tak omin Special Plan Assistance Sumron Kalchu Mizoram Governor MT Puina Tellova Loman le po pen chu dan kalthat ania wangin thiam lo chantir anita ni in alang thiam lo changta te hian an sum man le po pen nia soi chu an rulen vek to thunga hetianga finfiana thatak awma wang hian Prevention of Corruption Act Section Sompathum Subsection 1 Clause D le Section Sompathum Subsection 2 Noya kum khat lungin tang tura thiam lo chantir ni in cheng sing khat treu choi tura shem anni bok danina soyangin hetianga thiam lo chantir te hian ko thutluk na anlung oi lo ni chuan ko sang jok High Court a an appeal theya
tuna thiam lo changta te po hian ko thutluk na chu high court na appeal nge yan tuma chu wang chuan dani na soyangin court a bail dil na an siam ngala court po in an bail dil hi pomsakin tuna hian baila chhuatir an ni tamek bok tunhaya Eiruk na thubuaiah thiam lo chang thom hriatur anom tamek zela mi then khatin Eiruk pu te hi thiam lo chang anom theilo nia an soi po hi adik ngot lo ani tia chiang chhota zel boka fin fiana tha a omani pho chuan kan judge felerin tlak tak tak te hian jelama Eiruk te norliam hi an hria ho lo tia chiang talene kan judge te hi sum le ther lo manga tonlung oile thlemmai mai thei an ni lo ti a chiang chho zel boka a chui tulam tele mi pui kota fin fiana petu turten huai sen taka kot kan pui bom pho chuan kon hian thiam lo changte hremna pe khi a hre lo hle ti kan chian zela poimo chuti rualin police finglerin tlak tak tak mani na chiang tham na in ati boi re reng reng lo thang thar fingle fel tak tak an chuak mek zel boka chutiang bokin kot po arin tlak zia kan mu chho zel bok chu wang chuan sarkar na thokle sarkar tanga ham thana dong thin te point kan tha thona konga kan phim khur chho zel apemo tak setani tuna chuan lengpui airport chei that chungchangah thubuai lo thlir ho le lokila lengpui airport chei thana tana sumruam man hi cheng nuai sang sari le som ania he poisa hi atlem lo viawani vai bel se som sari hi atam tham viaw maya contractor po hian za som po lo hlep ta se nuai za sari zet ala hlep thei don ti na ania he contract atanga a hlep ringot po hi MNF flagship program atanga an chut phei chuan chung ko khatin nuai thum zel changta se he contract atanga 10% hlep po hi chung ko zani som thum chuang in total na tura bultrana tham loi chu ani ngal der mayane Mizoram social activist huaisen le langsar ber tia chalngam pi wanam chuangi rotfelanu chuan go to high court aizol ben cha PIL number 8 of 2022 thelutin chu a case bo zui chuan court in July ni som pani san hi som ni pani khan order di chuakin Mizoram sarkar chu thil rang ranga in soi fi turin court chuan a hriat tirani PIL a hian lengpui airport chi that mek chu achim chhiat le mai lo nan manro thaber ber man ngei ani theinan court chuan order di chuak turin deal ania contractor chuan forest department atanga phalna lamasalova airport le che evel thingtam taka kia wangin contractor laka dananga hmalak deal ani bok thuboi the lutu ukil pu Joseph Elden Clay advocate in kota asuidanin lengpui airport chei thatnan hian nikhat thlakwa sangni somni pakhat khan restricted tender ti chu ania he chei thatna thona sen sawatan hian cheng nuai sangsari le som ruaman ania chungzinga cheng nuai sangkhat zakwa somruk le pakwa chu North East Special Infrastructure Development Scheme atanga hmu tu ni in cheng nuai sanga somli le pakhat chu Mizoram sarkar nena special assistance pe ka tanga tho tur ani hen ha thok tur hian tunlai zoram khovela lar tak mai II Kamlova Chhangte farm KR construction farm chu thlan ania court order atanga landan chuan restricted tender ti chu achan hi contractor thabik le thiam bik ten mano thabik manga airport chi thatna chu an tho theina turning e na langa amai ro chu KR construction farm ni tu Kamlova Chhangte na tho mek chu ni som thatum sa ni le som ni pani kha na chim cheta a iron rod man te po chu a quality a thatok lo nia hriat ni in alen song turpo roman sa aya te nia hriat ani bok chungthil sang te wang chuan high court chuan Mizoram sarkar hena chuan heng zona te hi azot ta ani cheng vai bel che sang sari le som lai mai contract na thona na restricted tender ti chu ani na chan hi engeni me puisuma na tho ania wangin dan pa nga yanga tender ti chu ani lo na chan engeni KR construction farm hena work order ti chu ani le thlate airport chei that na tho chan hunte tun thlenga KR construction farm hena poisa pek to zate KR construction farm hi class 3 contractor ani hunte class 2 hlan kai ani huntele class 1 contractor hlan kai ani hun kim changte forest department in airport chevela thinki phalna apek le peklo airport chei thana tur hian architectural plan a omle omlo
a omani chuan approve na lekha le structural engineer approve na ani ani chuan chu structural engineer ni na kim chang le na viltu chu tu nge ani restricted tender hi naman mo thlang bi ka contractor in thlang bi te ne na chau pek the ani laya May June sangni somni pani emovel a PWD in class 1 contractor ta na thlan thar chau KR construction firm hi engwanga cheng nuai sang sari somnga pakhat man contract na pek nge ani KR construction firm in Mizorama anatho to dar kim chang ta lang turin Mizoram sarkar chu ko chuan a hriat tir bok restricted tender copy le KR construction firm in tender a chan na copy le restricted tender ti chu ani na chan baka akai noi document kim changte kota thelu turin sarkar chu hriat tir ani kan sei tak zona sang sang chana hi Mizoram sarkarin high court a hian a thelu don ani thil pakhat chau han zep tel ta ila kan politician te a hian rami puite hian tun aya be sine sang kan nei zel hi a poimo a chuti rualin an laka thik thu kan ti chiat zel po a tha ani tuna kan minister rualte MLA rualte hi an du lo chung me pui rong bol tura norlui anom ha ulowa ke hi in rong bol sak turin ka tha a karon pen chuake min thlang king ram ro tia in tina luta ko thler tina wa kualte an ni a atam jok phei chuan tin lo hlawin sum tam takan seng nia soi ani nge chuwang chuan ke ni mi puite rong bola kan ham thana tura hmalak hi an mo phut na ani ti mi puite hian i hriang u ko thanin ram thima rong bol turin missionary kan tir chuak thina chung missionary atana in pe pen chuak te ang che hi kan politician te din mun le ni na ani ti hi politician te hian an hai dera mi puite le in omzia kan man fu lo zui boka kan missionary tir chuak te hian ram thim lamakal lovin mun dom le ral buanga miliam santa si se nuam chenin an ma ni chom na sum le pai te chu mang tamai mai se engtin nge chhor tu ko hranin angayang le chutiang che chuan kan thlan chua politician te po hian nom chen nan le mani in hai vu nan ro rel na dal thu thleng chu an mangani chuan engwangin nge mi puite hian kan za te lo lang thu tiam ading lo le mi puite rong bol aya mani in hai vur ching ram hruai tu an lo mani ngat chuan mi puite hian kan ko ron ngam tur ani nge yang